Dobrodošli, mali istraživači. Pođite sa mnom kroz šumu punu misterije. Evo dolazi stvorenje. Sa tako urednim brkovima, prede i njauče dok tapka na nogama. Možete li pogoditi? Šta bi to moglo biti? To je mala maca, mekana i slatka prede na stazi malim nogama. Sljedeće je mahanje repom i srećno lajanje. Ko je taj dlakavi prijatelj koji se vuče kroz park? Da, to je pas. Sada čujem mu, koje je glasno i okruglo. Veliki prijatelj pase po zemlji, krava sa nežnim očima i tako smeđim pegama. I pahuljasto B unutar ograđenog prostora. Mekano vuneno krzno iznova i iznova. Ko bi to mogao biti? Da, to je ovca. Zec skače sa tako dugim ušima. Cvrkut, cvrkut. Cvrkuće gore u drveću. Ko bi to mogao biti? Da, to je ptica. Cvrkut, cvrkut, sitne šape na zemlji. Mali miš juri okolo. Klizite tiho ili možda puzite. Drugi šumski prijatelji su tu za sve. Sreli smo mačku i psa. Sreli smo kravu i ovcu i zeca također. Ptice i miš i još mnogo toga na vidiku. Hvala što ste nas gledali, vidimo se uskoro u nekoj novoj epizodi. Ćao, čao! Zdravo, deco! Danas ću vam pokazati neke vrste životinja i imat ćete priliku da ih čujete i vidite. Mačka, lav, tigar, noj, žirafa, majmun, nosorog, konj,
pas. Ptica. Pilići. Leptir. Nadam se da su vam se dopale životinje koje ste danas upoznali. Uskoro se vidimo ponovo sa nekim novim, zanimljivim životinjama. Ćao, ćao! Zdravo, deco! Danas ćemo učiti divlje... Ups, nilski konj je malo nervozan danas. Dakle, učit ćemo divlje životinje. Prvi je nilski konj. Krupan i glasan, a zna da bude i vrlo opasan. Sljedeći koji dolazi je papagaj, uvek raspevan i šarenih boja, perje mu izgled krasi. Sada nam stiže i panda Meda, koji te uvek sa ljubavlju gleda. Mali šumski dečak iza drveta se pojavio da bi nam novu životinju on sada najavio. Da, to je gepard. Najbrži u carstvu svom, hita brzo kao grom. Sada došla je i drugarica zebra. Crno-belih šara svačije oko može da zavara. Evo sada došao i vuk, koji uvek ispušta taj čudesni zvuk. On je uvek obazriv i snažan, ponekad ume i da se pravi važan. Šta se to u grmu krije da možda neka zmija nije? Da, deco, to je zmija. Sada na scenu stupa on. O, da, to je veliki slon. Uvek obazriva i lukava, pomalo strašnog glasa, svakog u šumi ona mudro nadglasa. Da, to je lisica! Hej, kakva je to životinja čudna, sa njuškom do poda, što mrave usisava kao da su voda. Da, to je mravojed. A tu je i mali majmun koji celu ovu priču sa pažnjom prati. Stiže sada i krokodil ljuti. Sa njim niko neće vodu da muti. Ostao je u šumi sam i nije ga zbog toga blav.
Sljedeći ko nam na scenu stupa je jelen, velikih rogova i vitkog stasa. On je pravi šumski dasa. To bi bilo to u ovoj šumskoj avanturi. Vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Hej, ja sam sljedeći. Reci mi da sam ja sljedeći. Ne, ti si u sljedećoj epizodi, Dino. U redu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao, čao! Ćao, čao! Dino, hej Dino, budi se. Počela je tvoja epizoda. Umale, prespavam. Hvala ti što si me probudila. Konačno moja epizoda, jupi! Dobrodošli u moj svet. Svi moji rođici koje danas budete upoznali su nestali sa planete Zemlje pre 65 miliona godina. Zato budite bezbrižni, uživajte u ovom istorijskom momentu. Ovo je pterodaktil, leteći reptil. A ovo je Majungasaurus, opasni predator. Ovo je moj tata, T-Rex, kad je bio mlad. A ovo je Spinosaurus, veći čak i od T-Rexa. Ovo je Dilophosaurus, mesožder i predator. Ovo je Velociraptor, jedan od najpoznatijih dinosaurusa pored T-Rexa. Ovo je Diplodocus, biljojed. A ovo je Stegosaurus. Ovo je Carnotaurus. Ovo je Gorgosaurus, moj daleki rođak. A ovo je
Nasutoceratops. Ovo je Ankylosaurus, oklopni dinosaurus. Pa nadam se da ste uživali u ovom putovanju kroz moje davno vreme. Ja ću sad malo da odmorim, a mi se vidimo u nekoj novoj epizodi. Laku noć i ćao ćao!